Pijate tohoročne číslo novinov Ruské slovo u rubriki Tižňovnik piše o tribini o menšinskih medijoh, ktoré otrimana u Nezavisnim društvu novinarov Vojvodini u Novim Sadze i o privrednej perspektivi opštini Kula. U rubriki Naša mesta teksti o zašedanju skupštini opštini Kula i o baloh po naših mestoh, a u rubriki Ekonomija tekst o angažovanju njezanjatih na javnih robotoh u Šidzi. Na bokoh rubriki Kultura i prosvita teksti o označovanju školske slavi Svjati Sava i o otrimaniji Viberankovej skupštini u Kut Tara Ševčenko u Đuđove. Na bokoh rubriki Duhovni život tekst o pripoznanju starim odborcom členom cerkovnog odboru u Ruskim Keresture, a u rubriki Ljud za rok i život predstaveni Velemir Mali, geometar z Verbasu i Mikola Gajdor z Kocura, a idze i nove predluženje feljtona o dramskim memorijalu. Na bokoh rubriki Sport teksti o obavenju kvalifikacije za Rusinski pohar u Ruskim Keresture, ročnoj skupštini sportskog društva Rusin i o počatku pririhtovanja fotbalerov za javnu polusezonu. U tim čišle novinoh objaveni i dodatok literaturne slovo o Rusnacoh u poeziji.